Ja sam Aleksandra Marić i ovo su moji ili odgovori. Zlatni ili srebrni nakit? Do pre koju godinu bih rekla srebrni nakit, zato što mi se zlatni nakit nije sviđao, ali sada, što sam starija, sve više naginjem ka zlatu. Rim ili Milano? Rim. Zauvijek Rim, iako sam imala priliku da živim 3,5 godine u jednom i 3,5 u drugom gradu, ipak je Rim moj favorit i mislim da je najlepše mesto na svetu. George Clooney ili Brad Pitt? George Clooney. I to zato što je ženio Amal Alamudin, to jest gospođu Clooney sadašnju. Crveno ili belo vino? Belo vino. Zato što mi se više sviđa. Oversize ili fit? Od kada je počela pandemija, definitivno oversize. Španska ili italijanska muzika? Italijanska muzika, zato što me podsjeća na moje dane, na moje studentske dane i celu atmosferu života u Italiji. Slatko ili slano? I jedno i drugo. Pizza ili pljeskavica? Pizza, prosto zato što sve manje i manje volim mleveno meso. Zara ili Mango? Ajde zbog njihovog jedinstvenog biznis modela Zara, ali i jedan i drugi su fast fashion brand, pa ako može neki održivi brand umesto njih. Gucci ili Prada? Gucci zbog njihovog generalnog direktora Marka Pizzarija koji je ukinuo korišćenje krzna. Koža crna jakna ili kaput? Kaput, kako bi se smanjila potrošnja kože u svrhe proizvodnje novih odevnih predmeta.